Poštovani gospodine Plenković, recesija u Hrvatskoj dostigla je najvišu razinu, to je u redu. To je politika koju vi vodite sa svojom pravomoćno osuđenom organizacijom. Sasvim legitimno, jer su građani naše Hrvatske to odabrali. Većina stranaka u našem Hrvatskom saboru dignula je ruke za sankcije Rusiji. Dakle, imali ste podršku svoje stranke i oporbenih stranaka u Hrvatskom parlamentu. Stoga vam se recesija koja nas je snašla doista ne može zamjeriti. Od 195 zemalja svijeta, Rusiji su sankcije uvele njih tek 45. I sve snose posljedice, ali to je volja građana i nema se što prigovoriti. Međutim, ja se ne bavim samo kratkoročnom politikom, nego dugoročnom politikom. I ja istražujem korupciju, sakupljam, slušam građane, prijavljujem, gradim mrežu u koju vaši koruptivni članovi i najbliži suradnici padaju jedan za drugim. Vi danas možda imate određenu podršku naroda, hrvatskih građana, kojem se informacije selektiraju i koji ne znaju pravu i cijelu istinu, već onu koju vi i vaši zaštitnici želite prikazati. Ali nemojmo zaboraviti, bugarski premijer Bojko Borisov imao je podršku državnih institucija i medija. Procesi protiv njega razvlačili su se 13 godina, a Brisel mu je nažalost čuvao leđa. A onda je bugarski narod progledao. Izašao je na ulicu 2020. godine, mjesecima su trajali prosvjedi u Sofiji. Ogorčeni bugarski građani zaustavili su me na ulicama Brisela i molili me za pomoć. Dođite u Sofiju. Zašto EU tolerira toliku korupciju u Bugarskoj? Bio sam govornik na tim bugarskim prosvjedima i dao svoj doprinos borbi protiv kriminala. Na koncu je gospodin Borisov pao s vlasti, Brisel mu je okrenuo leđa i danas je u zatvoru. Vrijeme je, gospodine Plenkoviću, da i vi sami sebe zapitate tko se zadnji smije, gospodine Plenkoviću. Hvala.